Ütü günden vastavullah nehelekbid oluqtaqtıra ılcıttıra. Büyüngü gün turugunan behi nehelekke 6 kehi ılcıbıtıktan 1 kehi törde, 3 kehi ambulatorna, 2 kehi staционарна emtene sılcalar. Bugünden sağılan behi nehelekke vaksina bir ite havalanna, ol kurduk sülbe kehi bugün ulla sarsın otut vaksina keliyaqtaq. Ondan sebepten vastavullah Jommun Sergevin öngöremete kuyar sitiminen begergemetah informasyonu tarqatımığın bolğomtoğa uğrumoğun. Bu sülbe virüs üye öğretilen COVID-19 vaksina ulaqpıtnara kengnek kömürlük tığnaqpıt. Ütü gününden iti bilgin Pyotr Vasilyevich Eppitin kurduk büyüngütten bihi nehilek bitiger koronavirus infekция utarı vaksinasiya sağalanna. Bugün hürbe doza gam COVID vakcina kelbite onu barı ütü baytık ıllıgıt sarsın otut vakcina kelektak onu ulargıtıgar ıngıravıt. Bu vakcina tuğunan kırtı kefsir bollaqına gam COVID vaktinattak kineki kampanyanın anğalar razницата hürbe bir gün. Onu bu приоритетный иларджаннар люди с хроническими заболеваниями, кырджагас жаннар, онна социальный сферага, онна албак жаннар кытта үлелер жаннар ылалар. Противопоказанията абсолютный ден бар, онна временный метод вот ден бар. Абсолютный ден боллагына дети до 18 ылбаттар, беременный чөшелер ылбаттар, оғам террор жаннар чөшелер ылбаттар, онна боллагына аллергические реакциялары күстах, прививка компаньонларга аллергиялах жаннар ылбаттар. Ото временный ден боллагына хроническая ырыгыт билигин берги жер боллагына температуралах боллакытына, сөтөллөр боллакытына, насмыртах боллакытына ылбакыт временно. Онтон үтөрөн баран ылакытын сөп. Прививка ылбакытын кенне эхиеха температура, общая слабость, ломота в суставах бар болон сөп, онтон куттанбаккыт. Икис компанияңытын улбуккытын кенне в течение 3 недель эхиеха ыры утары иммунитет үскөга, ол иммунитет эхиеха ылдер түгөнгитер эхеге организмгыт ырыны чатчикитлик ылыга олиген бары вакцинацияга келергидин күйтебит. Вакциналар гитер буманнык анкета толорого тонна согласие берет.